Mayam Kurumjari, Times of Manipurna Khan Pudun Luxury Bukudol, Health and Wellness, Mayam Taram Nokchari. Nasequina, Lokachari ba, a topic C, infertility. Haribasida, Hoida, Wapam Tambidoba, Kogingasi, resource person in a Langson Biriba, City Hospital and Research Center, consultant embryologist or in a suit, Hopu Bidibi, Madam Ronibala Konthoujam. Thank you so much. TOMTV na smaina lengbirak dana ingonda tanjama mayam Manipur gi mipum khudingmakta khangmina naba haibdi khangdaba leiramba taraga su aigi aina haijadori busina kitang khak oirabasu awareness oina pihanbi bagi tanja pibi basigi damaktan thagatsari ahanbada madam akoina madam nei khangjaningisi khoi infertility haibasi karino aduga masigi type sing se karam haina khaidokpe masi infertility haibase akoina couple ama luhongraba matungda 1 year jobna relation timely relation thamaba matungda angang oiba ngamdragadi ekoina si infertility da chingrani after 1 year si chingrani ba adubu marak sida kaigumba treatment habdi marakta after marriage 3-4 months ke after marriage the treatment tawrini ekoi si angang oi je haitaragadi adu ekoi infertility da demuk chingoi under infertility la oiba types of infertility haitaragadi ekoina hairakadoi si adugumba after investigation the khangduini ko habdi women da soibra natraga male da soibra habse adu da lakani ba adu da types hai taragadi women da soiragadi PCOD PCOS lakrani ko tubal factor smile lakrani aduga mu male da hairaga namu oligo esteno yamna leikri haidi sperm quality da soirakpa adugumba aduda lakani types of hairaga madam nasu yam fazan thambiri akoi infertile oiba haibasi male or female ani dugi marakta amada oiba or ani makta oiba hairi basi oigan ble adubo akoi manipur gi oina or general oina yengba matamda infertile oiba couple amada akoi society ni yengbiba mi yeng haitare akoi myth haijab tare ko nupi de soibane na hekta nupi da injin biba nupi de ta taina biba haibasi yam toina akoi uduna leiraba potlamamane ada ngasi resource person amoina ngasi miam da gyan tanabgi damakta masi matang da kari kari habini questions yamna habdi yam perfect or habdi aina answer presenting ba question habdi oire ko hoi family na su pressure is yamna tawi ko women's ta habdi angang oi dress mainly women's ta gini adui taragati second marriage tawrasi baby leitrabani na haiba ma leiba asigi se yamna habdi concept se yamna wrong oina chatkhre yamna lanba concept ni ko aduda aikoina treatment hanagidi treatment se tawram deba husband women da khatang nupi da khatang yengaga la eba ma se layeng si hospital da chatlaga doctor da tana si ma angang oi jisi kai gino kai charaga yani adugumba haiba ma leiba hojikti husband gi su test tawba yare ba loina asi sina ikoi da yamna habdi advance oiba technique ama la khredana aduna husband test tawrakanda husband da soiba hojik yamna leire mainly ko husband da soiba moina hadi chinjak ta soirakpa nupa sing sina ko tobacco sijiнаrakpa smoke asi sijiнаrakpa sigi mayam sina mo husband so soiba yam la khriba aduduna ekhoi na khamina gadabdi nupi nupa ani makta soiba lei hoi kainoda family khudi makta nupi nupa ani makta loina soirakani haiba leiti ko amada kitang soiram ba adubu punna la yemina ba simdi darkar tai ekhoi na chatmina ba matamda nupi du khotang la yengu haiba se haibi ganu ba ani maktu la yengaga karam kanada soiri banu haiba do yeng thokmina ba simdi
ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯄꯜ ꯑꯃꯗ infertile ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ infertile ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯄꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯔ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯡ ꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ infertilityꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯄꯥꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯍꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯊꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯊꯝꯃꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯊꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ 1 year ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯚꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯚꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯉꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ 1 year ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ every month ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ after 1 year ꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤ 1 year ꯑꯩ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯄꯜꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯦꯁꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯁꯕꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯁꯦꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁꯦꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁ ꯑꯇꯩ ꯃꯈꯩ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ AMH ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ AMH ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯦꯛꯇꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ FSH LH ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯦꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯏꯟ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ infertile ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ infertile ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯀꯣꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ AMH ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕꯅꯤና ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ AMHꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯑꯦꯖ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ AMH ꯅꯦꯝꯃꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ unnecessary ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯗꯣꯅꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ PCOD ꯂꯥꯛꯑꯦ PCOD ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯃꯔꯨꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯕ ꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯔꯨꯝꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯦꯆꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ PCOD ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯆꯍꯤ ꯕꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯥꯐꯇꯔ 40 ꯑꯥꯐꯇꯔ 35 ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ 30ꯗ ꯕꯣꯠ ꯃꯦꯜꯁꯨ ꯐꯤꯃꯦꯜꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯦꯖ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30 yearsꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯄꯜ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯦꯖ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 25 to 30 ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ 25 to 30 ꯑꯗꯨꯕꯨ infertilityꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯔꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ infertilityꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯥꯐꯇꯔ 30 ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ infertilityꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯥꯐꯇꯔ 30 ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯀꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁꯦꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯦꯟ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛ ꯗꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ
फिवम से कमाई लेबी अदुगा डोनर सिंग सिदगी लाखपा याबा इन्फेक्शियस डिजीज अदुगा मसिदगी नाथुनबा सिंगदी करी करी तोब दरकार डोनर की सैंपल सिंग से अखोइना अयामबना फ्रेश सैंपल ओइना लौद्रे को फ्रेश है डोनर हाइसे ए फर्स्ट ऑफ ऑल कनो की एक डोनर ओइना हाइरगे को एक डोनर सिदी अखोइना हाना पेशेंट सिंग से एजेंट अमा थादो एबा एजेंट अहुम मरी थादो कनीबो को थादो खरगा मोइदा डोनर दरकार लेगनी हाइना डोनर सिंग से मोइना थीरनीबा वंस डोनर से लाखि तारगदी अखोइना माग इन्वेस्टिगेशन whatever it is necessary mongonda kaigino ha kanda marum do khoina atopa da happy doina mongonda su patient amadu dagi su amadu da su mangjaba yade ba hadi anaba leiba khotpa mayam sing se loina check tawrani once ma se kem da anaba kem lei tre ma perfect oire hai taragati ekhoina mabu further donor oina lawba horakani donor darkar keno oina ba donor makha taba sing desu adu oirani aduga sperm donor oi taragati ekhoina ne freezing तौरगा थमे डोनर सिंग मोई सो सेम इन्वेस्टिगेशन लोइना लौरनी टेस्ट तौबा याबा मखै तौहलनी ब्लड ग्रुप खरा मैचिंग तौहनबिरनी को अदुगा प्रेफरेंस खरा सु लाए आइगदी हाबदी मणिपुर सिटी जाति पुनमक लैबनिना हाबदी नन मणिपुरी सु लैरे को अदुगा तोपा ट्राइब्स मखै सु लोइ लैबनिना मोइना हाइब आइगदी समाइना कितंग ओहनबियु मीदो मसा कितंग माना हनबियु अदुगुंबा ब्लड ग्रुप ओइ तारबसु मैचिंग हाइब अदु अखोइना थीरनीबा अदुगा sperm से freezing तौरगा थमे हाइदी मासे blood group असिनी मासे नन मणिपुरी नि माना असि मैतै नि असिगुम सिंग से लोइनमक थमगांदा को freezing तौरगा थमौरनी once a patient ama lae donor सिजनरगी हाइ वाइ तौजगी हाइबा मतमदा donor थीबगी कोइ चेन बगी कइनो से ओहनदबगी वानी द patient दा वाहनदबगी वानी अदुना अखोइना freezing तौरगा थमकांदा असिसि अमु सिजनगदोइबा patient सि इदम ओके अदुगा ngasai freezing तौबसि तम लागचेगे freezing तौ मतमसे embryo freezing अदगी अखोगी semen freezing तोंगान तोंगान बे freezing मैम लैग्रे मसी अखोगी मणिपुर द सिजनरिबा सिंगसिदा अखोगी सक्सेस रेट से कयामुक्ति ले सक्सेस रेट से मैम थाजनबदि हाइबतारगदि एम्ब्रियो freezing तौरबा एम्ब्रियो ट्रांसफर तौबस FET हाइना frozen embryo transfer हाइना येबा खोइना असिगी सिना हेना चांस हेले हाइना खल्लेबको चांस हेलिबगी मरम से कइगिनो हाइना खन मैमना खनरिबगी मरमदि patient ama haisine once ovulation akoina patient se stimulation tawrani ba pickup haina ko ovum pickup haise marum lokthokpa gi se ovum pickup se tawna ba haina patient sida tawrani aduga marum se lokthok matung da mapanda akoina lab da fertilization tawhalani tawhanba loira kan sida mangon da hap ka tawba se marum lokthokpa matam da koi patient si pangda hale anesthesia pigani aduga mase mangon dagi hadi needle seasonaraga pickup needle seasonaraga tawni kitang trauma kitang di laigani dana manung da kitang nungai tabam di laigani adu monitor tawduini ba hana monitor tawrakan sida mase masa nungai tabagum balai taraga di embryo se freezing tawkrani ba khoni freezing tawkriba embryo se magi next subsequent cycle da koi transfer tawduini magi lining khaktang semaga adugi ne ba khoni embryo freezing tawri se patient khudi ma embryo freezing tawbadi nate fresh cycle si su adum chances adum habi same chances oin adum laigani ba aduga akhoi ngasai gi success rate se takpi le yam noi je aduga akhoi gi manipur da di embryo freezing tawba se akhoi gi kayam di tawbi patient hadi almost adum tawre patient makai sing habi marum tara thokta ragati tara si tara mak oigani habasu laite tara mak oiro habasu laite kai gumba nipan mapan oiradi patient da loina hapati yadi dana magi chahi du gi matungina calculate tawrani quality of embryo adu analyze tawrani aduga mangon ani ha khadi remaining 60 khoi thambam di da ka tai dan adu freezing tawrani aduga mana kai gumba hai once positive oikragati lemoriba se mana next baby gi oina plan tawjaba yai if not moina atopa da donate tawjagi haisu yari adugi chances oi aduga hojiki next baby gi damakta koina save tawraga thambiba freezing tawraga thambiba akogi embryo se masi matam kayam sangnadi thambe maximum matam hai laiti akoi once freezing tawraga thamkri se akoi freezing hai se akoina chumna akoi freeze ta keno thamba nate ba liquid nitrogen seasonaraga media phajana season liquid nitrogen cd -196 ta thamini ba akoina adu lokthoga akoina yenga do laiti once freezing tawkradi akoina liquid nitrogen do marang kaina thamna bagi damakta haibiba asimadi darkar ta eko adugi times di limitation laite 10-20 years adum laigani ba ma si yam noi je aduga akoigi tongan ba akoigi laiba patient sing sina haitare मसी इनफर्टिलिटी हाइब प्रॉब्लम से लाक्तना बै दमकता ममांगदा कोई लोखत पे याबा चेक्शन थोरांग सिंग से करी करी नौना युमान बद खोंगदारकलिबा कोई कपल सिंग मखोय सिंग से लोखत पे याबा कोई चेक्शन थोरांग सिंग से करी करी दिलिबी asida section thorang haitaragadi chinjakta haibata ko chinjakta fresh vegetable chaba akhoi gi haidi char akhoi manipur gi morok yamna saba sa chasin ba ko
isada nuai handidana moro asaba chaba chisu sigumba se kra tawhanbidaba aduga fresh vegetables chaba adi timely thokleiba vegetables fruits sigumba singse chaba aduga fresh mind darka tai ko fresh mind darka tai tension leihandaba adagi yumda akoidi family ama lei hai taragadi yumda dum leiraga yumgi thabak nomi aise yumgi thabak se loira kanda ai office ta chatli this is our work aduniba asi khatang ohendaba sometime mapanda outing chatkani evening walk chatkani adagi yoga meditation kitang tawthokpiba adugumba si yamna darka tai ko aduga nupadana tobacco season hanbidaba adagi smoke exposure oihandaba sigumba singsisu alcohol very dangerous adu asigumba singsi kitang yengba tare aduga akhoi ngasai gi akhoi infertility gi test tawbase test mayam makhal mayam tawbase masida akhoi na test se tawba matung da akhoi gi result se lakpase akhoi matam kam puina disu test to di ngasi akoina test to kholame hai taragati just tomorrow or day after tomorrow will be getting the result adudi yam kuina chang adugi matungda akoi se mongonda magi IUI to sira IVF to sira natraga normal ovulation to kholaga ma se normal try to khan ba yari hai base koin categorize to ka duini ada haju pan bi ba akhoi IUI IVF hai base karino hai base akhoi viewers sing na khangna matem IUI hai taragati akoina this is the very first step of asi infertility oiduni ba IUI sidana akoina ne husband su soidaba husband gi sample si su phaba aduga women si hadi nupi sing da su soiba ke su thoidona leitaba PCOD adugumba leija taraga su marom di thokpa asida sida akoina tawduise patient si regulate tawdini patient si da akoina injection bu piraga su magi hadi period ke second day sida gi akoina patient si yengba horani ba yengaga magi marum se chawkhatlibra chawkhatabra chawkhatlagana khar chawkhatpa walagadi hidak tharaga chawkhatlalaga rupture hai na marum ji pokhai hanbagi numiche smaina injection piraga ma se asidana semen sample se mai IUI tawduiba IUI hai intrauterine insemination hai bane ba koin tawduise husband gi sample collection tawhalani sample se sperm se wash tawthokpirani aphaba motile oiba morphologically fit oiraba sperm sing se khangatlaga akoina nupi da happy ge dori asini IUI yam ngai aduga makha tabda ina laksuni se khoi surrogate mother is yam important oiba topic aman haijariba masi matang da su wafam khada tabi surrogate habisi mayamna surrogate hai taragadi thama pan no puhanduri bane banatra very important person oidoi ne bai khoi gi aduna mase manipur da di koi si se yamna practice tawdri tawba ho gi chances ti yamna leire adubu mentally preparation khara darka tai bai khoi da abdi understanding ama leita taragadi hayeng ang ekoi su recipient oidori ba haidi biological parents oidori ba mi sing sidi moidadi yamna tension oiba ma leirodra paisa su mayama changani aduga mingonda hap khraba matungda mana kamaina nau puramgani haiba ma so wakhala ma leiba aduna adugi understanding ekoidi ayamana lakti la eko hospital da su adubu kenoga parents oidori siga surrogate siga ekoi understanding leinara matungda noina yaraga di tawsi if not we are not going to do aduni ba tawrisi aduna surrogate hojik practice tawdri Manipur do ina di practice tawdri tawba yabagi chances ti leire adum haidi tawsi hairaga su kesu problem di leite khoida dum oirani aduga akhoi hazugi ngasi khana jariba akhoi infertile oibagi topic sida haijab tare manipur gi oina tongan ba lying makhal myam ma hojik manipur da leiram lagni thase hai bisi manipur da hojik ko da advance oibisi karai phau advance oibirage aduga tongan ba lying si kari lying delivery ekhoina first of all in high IUI high kriba ko IUI adugi matung da IVF la kani IVF se conventional IVF fine ekhoidi sample husband ki sample collection tawraga group of sperm keno ek ka thaminaraga khoi IVF simple IVF tawrini bado hojikti amule ixi haina amale ixi sidana kamai tawge haraga sperm se pe husband se nupa si da sperm se quality yamna phattaba aduga haidi count se yamna low oiraba adu tar IVF tawba yade we don't advise for IVF adun ixi tawrkani ixi tawdui sidana koina sperm ama marum manga phangbase only sperm 5 sperm khaktani koina select tawdui si aduga marum du da direct caption bi bagi wani da percentage haidi fertilization gi rate adun hena wangi ba asima leirani ko aduga nupa sida akhoi haire adum frank oina sidadi awareness ni aina pizari si ko aduna gyan tamina si haibagi ne ba sida tawdi si husband sida nupa sida kai gumba hadi semen di thokba akoina lemina bada kesu problem leite adu adi semen analysis to matam na mahide dum thoi haiba manung dadi sperm di yawaktaba sperm yawaktaba se manung da sperm deposit tawraga leiba kai gum manung lambi sida testis ka
ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯖ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯇꯤꯁꯦ ꯇꯤꯁꯥ ꯄꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯇꯦꯁꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁ꯭ꯄꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯤꯗꯜꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯁꯨ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯝ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯝ collection tꯧꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ freezing ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ freezing ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯍꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗꯤ direct ꯏꯛꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ addition ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ CO2 incubator ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ CO2 incubator ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ grow ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ day 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ day 5 ꯐꯥꯎ grow ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ extent ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ day 5 ꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤꯒꯤ blastocyst ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ blastocyst ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ normal personꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ blastocyst ꯍꯥꯏꯗꯤ yen marum hairine yen marum si olaga thomdai yena tholamdai kairamdai oibase asigi chang stage ne blastocyst haise before hatching asigi poche koina happa ngameba asinga misina koi si incubator ama ming khaina ma leikreba ko ming incubator sidana tria seasonal riba CO2 khaktan seasonal rapo sidadi gas ohum seasonal rani aduga embryo se yam further grow to hanbagi ngambagi sak keno se leire chances se leire adu itaragadi rate of success rate pregnancy rate adum increase tawba tab asi leizari hojik paw yam nungai se aduga aroibada akhina lakchaningi se akhoi mayam changdana hotnare akhoi couple si infertile oi haidana la aga doctor mayam changdana adagi layong mayam yengdana laying mayam chathadana akhoi hotnarba matungda upai suklai leitraba akhoi couple am khakta fertile soi oiroidaba macha yawba so ngamroidaba akhoi patient sing sai tare masida karam ba akhoi gi keno moi bu support tawna mentally emotionally support tawna moi se counseling tawgada kari akhoi gi keno sing di masida thengnabi asidadi patient sing je hoi adu hadi economy haiba khoina ma leije ba patient la ani patient la aga moidagi akhoi IVF ki asuk charge ni lodaba yade haiba kaisu leite ba patient du gi matung ina yengbi batare ba khoi su adum yengi bani ba patient asidadi akhoi kitang keno yengbi si kamai tawbona ma gi condition asima akhoi na ngamba support akhoi tawjare ko sida aduga best way of haiba taragadi counseling tawbo se madar ka taiba moi understand taw hanbi ba asina asi lakani asigi matang da dinoi yumda so koina practice tawjaba yaba yumda lawjaba yaba keno singse hamdi isana section thorang mayam singse asi singse koina moi da fazana explain tawbiraga moi da gyan ta halaga thakibase ekhoi dagi asi oina support haiba tar yam nungai se ekhoi madam na ekhoi chilaba matam kya kai thokpidana ekhoi ga wari sanana gi tanjam pibi ba duga mayam da ekhoi awareness program asibu mapung phan bibagi da matam madam bom kan thakachari thank you masini ngasi gi ekhoi gi health and wellness ki ekhoi gi thoramasi matang sida losinjari mathangi episode ta ekhoi anoba guest mapuduna anoba topic mapuduna amglak chege ngasi gi damak tadi miyeng tabir bu khoi kibik tagi kanana bya thangni jari binabirasi